Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma. Ruthanju rwa gucenjia tabia. Cenjia tabia kona nuki. Ucenjia tabia nawe nero kinyera muntu murume antorume bara kaitaga kura antone baba kamata mwambure kana mwambure kenda bayo ambura wacenjia tabia muntu murume atibajira kamata mwambure tamwekuru kana ari no mwanka kendra wego no kome muntu murume na ambura ne kura miato kwana ukabatete mwambure tabadari eni tabia ndo kuya muntu murume auragiro kiongo adiete ukaura kiongo na ituro ondokete tiwana wana mwabure kana mtu na mwabure kiongo na kayo ite mwabure mtu murume no wachenja tabia thaino maroka uondoke ukiuragiro kiongo wana mtu murume na mwabure mureka beta kweria wachenja tabia choke mwabure nyamba chokire mwekoro kochokie mtu okoromete konenkanire chenja tabia na bounibu na kamutugo kega gucenjia tabia na urungaru wonekane nterere jionde gucenjia tabia na Frank Kabete. Cenjia tabia ukarunga njira nawe Kona nuki.